na China uragenda udukoreraho. Reka duhere hano mu karere. Twabonye leta y'u Burundi itangaza ko ifunze imipaka yose yihuza n'igihugu gituranye. Ese wabyakiriye gute nk'umuntu ukurikiranira hafi geopolitique y'u Burundi? Mbonye nari mbizi ko Evariste azafunga imipaka, nari nsanzwe mbizi. Wari usanzwe ubizi? Wari ubizi gute? Ni ukuvuga ngo iyo turebye discours yavuze umwaka urangira, kuko ni ibintu uzi neza ko Evariste afite icyo twita diplomatie dire. Noneho rero iyo umuntu ageze avuga ati ntako tutagize hari ibintu tuganira, iyo ntako tutagize ikwereka ko hari ikintu kiri gupendinga. Donc umuntu umvisha iriya discours yavuze yari abizi neza ko hari ibintu birimo birategurwa, niyo mpamvu rongeye nahise menya ko azafunga imipaka byanga bikoma. Numva nyuma y'ijambo byo habayeho kandi none abarundi nsanzwe bikubwira ko ari abahanga ku kintu bita risk analysis. Burya muri kano kare umuntu uzajya umenya ko ibibazo bituruka muri EAC agafata mezire runaka zo gukumira EAC, uwo muntu aba yatsinze. Defo no kutamenya ibibazo bituruka. Yego. Noneho biravugwa ko Perezida Sekedi yaba afite uruhare mu gufunga iriya mipaka. Yaba yaragiriye inama Perezida Neva gufunga iriya mipaka. Ese birashoboka? Birashoboka. Kuko iyo turi muri espace geopolitique, Evariste na Sekedi ni umuntu umwe. Rero kuba mu Perezida yagira undi nama ni ibintu bishoboka cyane iyo bahuje inyungu muri ibyo bintu biri kuba muri actualité ziri kuba. Yego. Kimwe nuko na Biden nawe yagiye hagurutse agiye gushoza intambara, Sunak ababizi, Trudeau ababizi, uri uyobora Germany ababizi, ababivuganyeho ko bakorana na Kisekedi. kuba Evariste yabaza Kisekedi ibintu runaka muri politique ngo abikore, ibyo ni ibintu bisanzwe. Nta n'ikibazo kinarimo, birashoboka rero. Perezida Evariste mu ijambo risoza umwaka yavuze ko bimwe mu biribwa nk'indagara n'ibindi bishobora gufungwa ntibyongere gusohoka igihugu bijya ku masoko y'ibihugu yavugaga. Ese ubundi kuki Uburundi bugira ibiryo intwaro ya politiki? Nuko Uburundi iyo urebye nk'icyo twita supply chain alimentaire muri kano karere, usanga Uburundi buri epicentre. Buri ugiye muri buri gihugu babaza ati se imbuto nyinshi ziva he, indagara nyinshi ziva he, amamesa zahana menshi ava he, usanga ijambo Burundi rigaruka cyane. Rero ibintu ufite ushobora kubikoresha nka weapon mu gukanga. Uzarebe n'abari abazungu mu bintu bategekesha Afurika harimo nuko mwo gukupa inkunga. Yego. Kuko twamaze kwemera ko ari amadovize yabo tuyakeneye cyane ari yatubeshaho, bivuze ngo bashobora kuyagira weapon, wabasuzugura bakayakupa. Evariste rero nawe nimba ari strategique mu byo gusupplyinga ibintu by'ibiryo n'ibiki byose, nawe ashobora gufata za restriction kavuga ati ngusizo sanction yo kutaguha ibiryo. Birashoboka rero wayigira weapon. Ubwo muri make ni nko buryo bwo gukanga adversaire nawe kugira ngo agire icyo. Yego, iyo strategique ku kintu naka muri espace geopolitique ushobora kukigira weapon. Rurabyemerewe rwose. Hari itangazo twabonye rivuga ko Uburundi bwafunze imipaka binyuranyije n'amahame agize umuryango wa EAC ajyanye n'urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu. Ese Uburundi ntibwaba bwirengagije aya masezerano? Ntago Burundi ari Burundi ntabwo ba muri EAC. Tuhora tubivuga kenshi, Burundi na Tanzania ntabwo ba muri EAC. Rero ibintu byose uzajya ubona bakora bimena EAC, nemwe na Kongo ntabwo irimo. Nuko n'abantu barimo nyine kugira ngo bibonere wenda inkunga kugira ngo basekirize imitekano y'ibihugu byabo, kugira ngo bashyireho za kava bagire gute, ariko ubundi ntabwo bafite conscience ya EAC. So rero Evariste ntabwo ari umuntu waba wishe amahame agize EAC, cyane ko EAC ntayihari, ntayibaho. Umuntu ubyumva gutyo asanzwe ayibona yavuga ati se nturi kwirengagiza. Ubundi nimba batari muri EAC baba bari he? Bari muri SADC. Ni ukuvuga ngo bino bintu bya EAC kwase n'ibiki byose ntabwo ari twe tubishinga. Cyo ni icyambere. Ni ibintu basizo kugira ngo bakonsolide Afrika. Yego. Donc Putin nazuka, Chine nazuka, undi muntu wese nazuka asanga abanyafrika bari mu bintu by'ibigega
bahabwa inkunga, bahabwa amasoko muri AGOA, bahabwa ubutwererane n'ibiki byose, wowe ubure ibintu ubashukisha kugira ngo bave muri ibyo bintu. Yego. Noneho iyo babirimo rero hari igihe umuntu aba akirimo kugira ngo abone za nkunga z'abazungu, abone ibintu bituruka muri francophonie by'uburezi n'ibiki byose abiboneho, ariko adafite umubano n'abo bantu barimo, kuko n'ubundi ntibizanye. Bashidutse ari umuntu wabanazemo ko yase n'icyuka. Noneho Biden yabamaze kubanagamo gutyo, nubwo abwira ngo murima ariko akora ku buryo mudakorana, akapuranga metode zo gutuma mudashyiraho za structure, kuko none mufonctionne mwazibagirwa ko ari ubatunze, akavuga atari ko mukavuga atari ko aya mabuye ubundi ko arayaca bayajyana, mukavuga ati ibintu by'uburezi n'ibiki byose ntahandi twabikura baduha n'ibiki, mugatangira mukakora za reforme mukigumura. Rero abanagama agakora ku buryo mudakorana hagati yanyu. EAC rero ni kwimezeyo, harimo abantu badakorana yida kubera amatiribi, kubera inda, kubera ibiki byose. Ariko nko muri SADC bo baje kugira ubwenge, bavuga batari ko ubundi mwatse ubundi tugashaka uburyo dutezanye imbere, ntitukaruma imitwe, ntitukagire gute. Bo bamenye ubwo bwenge. N'impamvu ubona SADC yasize bya ECOWAS na bya ECAS na bya EAC by'icyuka. Biragaragara cyane. Evariste rero ntago aba muri EAC rwose, ntuzamubare muri. Muri make nta masezerano. We buriya kuri we ari kumva nta kintu yishe. Nubundi ntiyayubahaga kuko cyakora aramutse wenda afunze upaka na Tanzania, abantu bavuga ati wakoze amakosa. Yego. Ariko gufunga imipaka yindi cyo ni ihame. Okay, Perezida Putin biravugwa ko azasura Burundi. Ese Uburundi bigenze bite kugira ngo Putin abone ko akwiye kujya mu Burundi? Ni result ya emergence iri kuba ku gihugu cy'u Burundi. Kandi noneho nubundi murambi kubwira ko Burundi ari pivot geopolitique. Nuvuga ngo Putin, Chine na Biden kugira ngo ba maintaining ibintu hano mu karere, ba making ashobora ko ba consolide u Burundi. Ku kintu cyose wifuza making ashobora ko Burundi buri ku ruhande rwawe. Nuburata ntago biraninga. So Putin rero ahantu hose ari kwiyenteresa na ahantu Amerika yari ifite imbaraga. Yego. Muri précaré française hano muri EAC no muri Middle East. Ubwo hose agomba kuhakora za structure kandi akara abantu bari sensible aho hantu mu bijyanye no gukonsolida. None Amerika yatanguranwe Evariste akiza yatanguranwe kumukonsolida. Putin ntabwo nzi ibintu yari arimo, Evariste birangira Amerika imukonvense. Ariko imukonvenka kubera ko hari ibintu akeneye bijyanye n'iterambere. Burya niho hantu Putin agwira. Akeneye yaroba ibyo tugunda kutubwira. Evariste akeneye ikintu biti iterambere, akeneye fund. Rero biba ku mwanzi we witwa Amerika, niyo impamvu yemeye kajya gupfukama kwa bapapa n'ibiki byose. Ariko Putin aramutse agize banki isimbura IMF igasimbura World Bank nk'iriya banki ya BRICS ikoze, Evariste ntabwo akongera kumubona n'abanyamerika, kuko undi ntibamushaka, ubundi burya ntibamushaka. Noneho nawe yababonye n'icyo abashakaho cyane. Noneho Putin rero muri ko kuntu ari kugenda azuka buke buke, yibuka ko Burundi yabuhoranye atagomba kubutakaza definitely. Agarutse abibutsa ariko muribuka sendede bayihirika nkamena intwaro nkagira gute. Yego. Muribuka abibutsa ibintu runaka. None Evariste noneho ni mu rwego kugira ngo abari kuri Amerika ariko aregetse ko BRICS izutse ikagira banki yabahita bamugaru nako kanya. Naho kumukonvenka utari umuhe fund ntago biri bukunde, kuko yamaze kubwira urubyiruko ko agiye kubashingira banki, yabwiye abakenyezi ko agiye kubashingira banki, ibyo banki bikeneye izo lobby z'abanyamerika. Yego. Rero umva Putin agomba gukora za parametre wenda akamwibutsa ibintu runaka, bakagira n'andi masezerano basinyana, bakagira andi masezerano ago ati ntunjugunye. Aho birumvikana cyane. Noneho twihuse, ikigo gishinzwe amatora muri DRC Seni ndetse na Supreme Court n'urukiko rw'ikirenga rwa muri DRC bemeye bidasubirwaho ko Perezida Faci ari we watsinze amatora, ndetse biteguye ko yanarahira ku itariki 20 z'uku kwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2024. Ese ibihugu byose bikomeye nka US, China, France, UK, Ububirigi n'ibindi byinshi byakiriye neza ko Perezida Tshisekedi yatsinze amatora. Ese Perezida Faci yaba amaze kubransinga inyungu z'abazungu bose?
ko tubona bose bamushimira kandi China na US batajya bavuga rumwe muri espace geopolitique. Mfite think tank ntago ashobora kugira Tshisekedi umwanzi. Kuko Kongo ni igihugu gifite ubutunzi, ni igihugu kiri strategique, gifite position geographique nziza cyane. Rero ibintu byose ushaka kwemera ijambo umakinga ashaka ko Kongo mutarabanzi. Niba ufite structure yabiziterambere, yabiza diplomasi, yabizikeka ntazihari. Ariko nuzikora uraza gusanga Kongo igomba kuba ally. Bari abazungu rero bose buri muntu ashaka kwemeje. Hagira ibintu nakakora muri espace geopolitique. Asanga Kongo rero agomba kuba mu ally. Niyo mpamvu European Union yavuze ati twebwe kugira ngo tutazakora ikosa tuvuga ngo amatora ntiyagenze neza ntabwo tuzaza kubindorereza. Bese bitanze hakirika. Ndongo bavuga ati Kongo tutazarakaza Tshisekedi na gato. Tubivuyemo haza amatora yabo y'icyuka yayo birabareba. Biden kumferest. Nawe arareba aravuga ati Tshisekedi ni namukura hamba ariko Putin ahita mwigarurira. Ubwo Tshisekedi afite Biden. Chine niyo yadominya amabuye ya Kongo mu byo twita green network, amabuye yagurwa. Atarayibwa. Ntabwo ro bashaka ko Biden hari akora za structure muri ibyo bintu. Nudacinye inkoro kuri Tshisekedi ashobora kwemera Biden ukoramo za structure. Mu felicite uvuge ko ari watsinze amatora ubyemere n'ushaka bitaba ari byo ariko ubyemere. Biden nanone tumugarukeho. Arimo arakora ishoka byose kugira Tshisekedi atazura intambara muri kano karere. Kabona yasenya byinshi. Kuko habaye intambara y'akarere kose yarangira Biden nta muntu umwe agifite mu karere. Ubwo rero baravuga ati Tshisekedi gumaho tucinye inkoro tugushimire tugire gute. Mbega nta muntu n'umwe ushaka kumugira umwanzi. Bivuze ko power afite muri espace geopolitique zigaragara. Aventure arimo arakora muri espace geopolitique. Donc uruvuga ngo urebe cya kintu bita centre geopolitique. Buri muntu Tshisekedi ashobora guhindura position afitema. Nuvuga ngo Tshisekedi afatanyije na Putin total. Putin byaba bimufasha kujya muri centre. Afatanyije na Chine byaba bifasha kugumamo mu gihe Biden ashaka kwivamo. Afatanyije na Biden byatuma Putin atajyamo na Chine byangombwa ikava. Urumva ni pivot. Urumva ni pivot muri ibyo bintu. Ari strategique. Aho birumvikana cyane. Ese President Tshisekedi namara kurahira twitega iki? Tshisekedi namara kurahira azajya imbere ya Biden amapropose ibintu. Amubwire ati rero it's been too much. Amabuye ya Kongo na ya Kongo imitwe yibagirwe n'abandi bantu koresha bibagirwe n'ubyanga turakiriyaringa. Burya azaho ibiganiro. Nuvuga ngo Biden nadamagara abantu babwira ati Kongo ni muyireke. Tshisekedi yiteguye offensive yo gushwanyuza kare kose. Support irahari, ammunition zirahari, lobby irahari, diplomacy irahari. No muri centre geopolitique harimo abantu bari kumufavoriza ibyo bintu. Ari babiri twagiye tubona nawe. Chine na Putin. Biden nabyanga agakora risk analysis na. Yahaburira imbaraga muri make. Oya ndakubwiye ngo nabyanga. N'umuriro. Akarere karaba kabonye ibigatwika neza cyane. Ese abo bagenti ba Biden bo ntago bashobora kongererwa intwaro ziremeye ku buryo bakihagarara. Nyine nibyo nkubwira nuvuga ngo Biden ba mu propose iyo draft akakora ikosa kihagararaho rurambikana n'umuriro aho rugomba kwambikana tukareba uko bigenda. Kandi abadukurikira ko fakunda kuvuga uko byagenda. Hoya ni hame nta discussion nta akareka agomba gushwanyuka nimba Amerika itemeye kureka gutesha umutwe Kongo. Ariko ni ibyemera nibireka nundi Tshisekedi ntabwo ashaka kugira Amerika nk'umwanzi. Ashaka kugira nk'umu ally.
ku buryo ngwino muri systeme nawe amabuye wajyaga wiba tuyashyire muri green network amere nkayo Chine igura no nawe ugiye agura none Biden rero impamvu yanga kugura amabuye naravuga ati se Chine nigura amabuye Iran ikagura amabuye Putin akagura amabuye nyakene ngo nkore intwaro zibarusha ndayakura urumva ibyi none nujya mu byo kugura amabuye hari igihe ufate make kandi umuntu twa Putin we ntago yirwa agura amabuye warayafitiye ishyano ryose niyo mpamvu Putin ashaka ko ahantu hose Amerika iba amabuye hajya abantu b'impirimbanyi bazaba yamwima none ko we afite interine yabuze naho yashyira akoremo ibitwaro byinshi cyane bize gusanga rushije intwaro ba Macron abadage n'ibiki yego Biden akora izo riskaneza avuga ati ninjya muri system igura amabuye ndabanguye mu maso byiza nuko yaguma muri ukaya we yumva ko yahora yaruma imitwe n'abagenti bakayamuhera ubuntu yego ubwo twitege ko kumbe Biden agomba kumenya ko Kongo itewe na Kabila yego utaruzi geopolitique ubu haje impirimbanyi haje impirimbanyi kandi ifite support muri center so urumva rero Biden agomba kwitonda muri ibyo bintu agomba kwitonda agahitamo umwanzuro ukwiye reka twihute turebe hirya no hino uko bimeze leta ya US ifatanyije na UK ndetse n'abandi barimo nka Australia Bahrain bohereje indege z'intambara muri Yemen zisenya pozisiyo zitandukanye zigera kuri 60 z'abahutis Biden ubwe yavuze ko ari we watanze ayo mabwiriza kandi ko bizakomeza mu gihe umutwe wa Houthis w'abanya Yemen udahagaritse ibikorwa byo guhungabanya urujya n'uruza muri Red Sea. Ese ibi bitero bya Biden kuri Houthis bivuze iki? Bo nimba ikintu gihangayikishije Amerika ni ikintu bita Iran. Iran muri Middle East, Iran yo yibonamo capacity yo kuba yayobora community Arab, cyo bita monde Arab. Bose bumvira Iran nkuko Biden yafashe Uburayi, Iran nayo yumva yafata community Arab. None iyo icyo yakoze ni ukugenda ireba ahantu bazabarwana na Amerika ikahashyira umutwe. None Amerika nayo yakoze ku buryo ahantu haboneka ihashyira Israel. Bivuze ngo Iran kugira ngo igere ku ntego nuko ikintu bita Israel cyaba cyasibamye. Otherwise ntibishoboka. Ko n'urufunguzo. Noneho kugira ngo menasi Israel ukoresha nyine ya mitwe Hezbollah, Hamas, Houthis. Iyo mitwe izi ni parameter Iran ikoresha kugira ngo imenasi Israel. Ubu ngubu rero nureba uraza gusanga Israel iri occupé kuri Hamas na Hezbollah. Ariko Houthis kwa ko bisaba urugendo, bisaba izindi logistique kuko bisaba kunyura mu bihugu. Ubwo basebuja Amerika ba Biden n'iki byose bari bwikorera ibyo bintu. Iran rero kuri Gaza kuri case ya Gaza na Hama ho yarasuni. Ko yabonye bikomeye cyane. Ho yarasuni. Ishobora kwenda ko ari distance ari nini, ishobora kuba byarapfuye muri biratwita supply chain ya finance yagomba guturuka kuri Chine, supply chain ya Wagner yagomba guturuka kwa Putin, ishobora kuba byarafailinze. Ariko noneho nubwo ivuyemo aho ngaho, ariko iravuga ati reka mvemo kigabo. Uyu mujinya wundi ndebande hano mushyira. Ni ushyira muri Hezbollah yegereye Israel nabwo ntago biri buraninge neza. Ariko n'ushyira muri Houthis. Yo iririshe yegereye ikintu bita Red Sea kinyuramo amato ya Israel kinyuramo ibintu by'Abanyamerika ibiki byose. Noneho Iran nayo irashaka kuransa niyo ammunitions. Niyo mpamvu yereza Putin ibidrone for free. Hari ibyo bagwa n'ibyo bayora bakatwara. Yerekane nayo kuri mu kibuga. Ikabibaha bakabiransa muri Ukraine Amerika ikabibona. None hari n'ibyo ya Houthis nabyo biteye ubwo yirwi bomba riti amato n'ibiki. Amerika yabonye ibyo bintu biri too much. Iravuga ati nimba Iran ibayesereye kuri Houthis. Netanya wari bize kuri Hamas na Hezbollah eka twebwe twisangira Houthis. Kandi none ikintu bari abantu barusha abandi bantu. Ntago bajya bagenda ari umuntu umwe. Wana hahagurutse Amerika za UK Australia ibirimo za Bahrain babirimo burana makora birimo ko nubundi NATO ubundi ikigenda Amerika ikigenda ubundi n'otani bayahagurutse ubundi n'otani noneho Iran yo nura muri Houthis uraza gusanga ari Iran yonyine
Putin nta urimo, Shiri nta urimo, North Korea nta urimo, ko Buhinde nuko baratatanye. Ubuhinde burya ntukabare n'abongereza bariya ntukirwe babara. Noneho ubwo Iran igira feri yuko neighborhood zabo n'abandi bantu bafite inyungu zabo yego. Ubwo rero Houthis Iran nayo ishobora kwitererana. Nibona bahagurutse ari benshi kahitero basha ibyo bintu. Ese urabona Iran izafasha Houthis kuguma ihanganye n'ibi bitero bya Biden kuko yavuze ko bizahagarara ari uko yo yaretse guhungabanya nyine ari ya mato. Nuvuga ngo bishaka kuzagenda nkuko byagenze kuri Hamas. Sura ko bahagurutse ari benshi. Yego. Nibagera kuri Houthis Iran igamagara Chine igamagara Putin akumva nabantu dongo bamutereranye. Nawe azahita akora marshalier. Naye isigaho. Houthis imere nka Hamas. Nubwo urebye abayobozi ba Hamas babamaze. Hezbollah ne bayatatse ubu bari gukora ibyo bita precision strikes. Kohereza drone yitirangiza igikorwa nta kurata. Kandi ni satellite bari abantu bita utani bafite intuze iteye ubwoba. Koranabuhanga riteye ubwoba. Riza rigatoranya uwo bakeneye gusa niyo mwamu bari abantu 800 bohereza drone igamutagetinga aho yicaye. Precision strike kayiti mushwanyuza. Ariko iyo ngiyo yaba ari na nziza itiriwe inahitana imbaga y'abandi bantu benshi. Iyo ngiyo noneho ibyo bintu service za Russia ntabwo ziba zibizi. Kata iza Iran ireshwi. Bajya kumva kuva umuntu wa Hezbollah ngo drone ngura muturikije. Kuki se batamugira inama ngo vaho nimba babizi. Kata nta makuru bari ntayo. Noneho twabonye Blinken akorera ingendo nanone muri Middle East aho yasuye ibihugu nka Turkiya, Saudi Arabia, Palestina, Israel, United Arab Emirates, Qatar, Ubugereki, Jordania. Izo ngendo zose zivuze iki? Zira no gukaruma tension. Nuvuga ngo nureba community Arabe ni ibihugu byinshi. Yego. Rero barashaka inambara iri precised kuri Iran gusa. Apana abandi bantu ngo babyirohemo. Noneho bino ngo bya Houthis bagiye kurwanya birasaba diplomasi yo kubanza gukaruma abandi bantu bashaka kubyivangamo. Nizo ngendo zose ubona aho ngaho. Yego. Urugendo n'urwa kanakoze. Iyo Blinken amaze gukora izo ngendo hahita hakurikiraho attack. Uvuga muri Netanyahu Hamas ayifite. Agahera muri North. Yavuze ngo ngiye kujya muri South Blinken abanza kuza agakora tuwaho ngaho hose akabanza agakaruma. Bwacya mu gitondo Netanyahu akabona kujya muri South. Nimba vuze ati tugiye gutangira na Hezbollah. Blinken arabanza aze anyuzemo umwe muri Ahab. Banze yumve mudu zabo. Abajegeze yumva ari abantu bicyuka batazajya gufasha Hezbollah ite yigarukira Netanyahu barayatatse. No kuri no case yari Houthis. Mbere ko ibyo bidege bihaguruka nabanza azi yumva uko batekereza. Niyumva ari abantu none bicyuka nta gahunda bafite itagaruka bahite batangira bohereza. No izo ngiye kumva uko bari gutekereza. Ngo muri make ni ukumva uko batekereza no kugira ngo situation bayi maintaining neza. Kuba consolida ngo banze bumve se uzafasha Iran. Yego. Bahite bagukubitaho sanction hakirikare n'ibiguca intege bakwizore. Bagenzi bawe bakugire nka Syria ariko muri Syria ho ntazajya haca ko arani wabakonvenga. Yego. Anyura muri ba bantu bashanzwe ari ba Amerika. Ubundi ofete legal burya nta numwara bukunda ubunyamerika. Yego. Burya baro bose bikundira Iran. Niyo mpamvu uzajya ubona ibihugu byose aho imyigaragambyo yo gushyikira kwamagana. Ariko noneho ikibazo cyavutse nuko ekonomi yabivaye. Nubundi ntabwo Iran ishobora kugura petrol yabari abantu bose. Putin nta yabakeneye nabo bazayishyira. Usanga abakonsomateri bitwa abanyaburayi n'abanyamerika ari abucinya y'inkuru. Aribo batumana ya mafaranga nyine muri gushaka aza. None urebe ngo ibintu by'abasuni n'ibiki byose nabyo ushobora ku arayi n'umusuni ariko ntago bimara iki. Yego. Hagiye itavuga ngo Aburahamu ngo mukamurashwanya. Rero icyo gihe ukenera iki backup ya Amerika. Urebye nka Arabia Saudite na Iran. Bamwe ngo nabasuni n'ibiki byose. Rero Arabia Saudite yo itishaka umutekano kuri Amerika hakirikare. Yego. Ubwo urumva umunyamerika mwise mu mwanya atiwa n'inginga. Urumva ko ngo by'abasuni undi babanye neza barano babanye neza akareka ibyo byo kugira Amerika bahita bayihitana bayizora.
ariko nayo niyo mpamvu ikora cyane kugira ngo hatabonekamo ubwo rero Amerika nayo irebamo bamwe ikabafavoriza abumvira Iran ikabata ku gasozi kabashyiraho sanction ikagera gute ugasanga nta kintu bagezeho ariko nabo ikintu banga yego nuko Amerika ibishaka kubarutisha Israel ngo ibayobore buriya nicyo kintu baba banapfa cyane ati turaba ally ariko bishaka ku Israel izayiduha amabwiriza ishyiraho abayobozi igire gute ubwo abashe kubimaintaininga Israel kabiri kuri même niveau Israel ni nayo ntizana karindi ko kuyobora Middle East bumva ko ari kubasuzuguza abayahudi abakuriye ingabo muri US yewe na China bakoranye inama i Washington DC nkuko President Biden na Jinping bari barabyemeranyije ese ko abakuriye ingabo mu Bushinwa basabye igisirikare cya Amerika guhagarika ku intwaro Taiwan weho mu ruhande rwa ubona ibyo bintu bishoboka ntago bishoboka urya Biden ntago yakwemera ko projet geopolitique yagushyiriyeho umusaba ko ayireka nk'ubu harimo parametre nimba Biden ashaka ko China iva muri centre geopolitique akora silanchese ku itera Taiwan gatowe gusa noneho nibwo ahitavuka sanction akahitavuka communauté européenne ibyo byose kahita bibyirunda muri iyo ntambara ukabuhuye n'akaga none Chine mu bintu yo gupropose Biden ngo no gukuraho iyo support kuri ntago byashoboka kucyo gihe waba umwiciye imipango ntago byashoboka iriya ni projet gutesha umutwe Chine ntizigera ireka kuba armed ubundi se Taiwan ifite bubasha ki ku buryo yahangana n'Ubushinwa haramutse habaye iyo ntambara hari ububasha ubona ifite ubundi iyo umuntu agiye mu ntambara wowe jya ucekinga ibintu nka bingahe jya ucekinga supply chain of ammunition nicyo kintu cya mbere ugomba gucekinga ucekinge reserve force ucekinge lobby ucekinge na diplomacy kuri iyo ntambara noneho nureba Taiwan na Chine urebe ntukabirebere muri dimension géographique l'immensité Taiwan ni uyikubye inshuro 280 bwo ubona Ubushinwa ibyo rero ntago ushaka kuvuga ngo ibyo ngibyo bigende bavuga ngo abatsinda ariko si byo ureba reka turebe supply chain ya ammunition uvuga ngo abantu bazabazanira intwaro aho ni bande ni Taiwan cyane abandi bantu byanze Uburayi bwose na stock ya Amerika na stock ya Israel Japan ibi byose byahita byirunda hariya reba lobby Chine yarusha lobby Amerika bishoboka kandi Amerika igifite kuboko ntabwo yarusha lobby Amerika none ahita yikubitaho n'abongereza nyine nakubwiye communauté yose reba diplomacy Chine ntabwo ushaka kujya muri Loni ngo itoresha amatora ya Magana Biden kandi byitwa ngo uri muri ngo batanu ngo iki byose mu gihe Biden washaka gukora ari n'umunota umwe bose yahita bamagara ati mutore mwamagana Chine kuri Taiwan bumva icyo gisebo iki byose bitangazamakuru bigusebya iki noneho reba reserve force ntago Chine irusha reserve force Taiwan Taiwan yose iri militarize umugabo wese uri hari yari militarize noneho bahita bagenda mu France bakara n'abandi bantu no muri Israel no mahiyo hose babandi bose no muri Amerika reserve force katazihirunda ntago wabarusha reserve force rero Chine iramutse izi neza ko yafata Taiwan rwose yarabikoze rwose byararangiye yaba ari ako kanya nimba ikintu kihangayikije nicyo kintu yahita ibikora umunota umwe ariko ireba ibyo byose ntabwo ireba immensité z'ibihugu rero iravuga ati Amerika mwahise kwaruma Taiwan tukabana ubundi Chine ntabwo ishaka Amerika nk'umwanzi ako Putin washaka Amerika nk'umwanzi Chine ishaka Amerika nk'umu ally donc cooperator niyo mpamvu rero bakorana amanama buri kawe ati tension tuzigabanya kumbe Biden we afite plan ya Roosevelt mondial ntabwo wazumubwira ngo turakora nangwe intambara ngo ntikunda ngo nize Roosevelt mondial yazagira en place ryari impaka bya Afrique Chine ifite plan ya triple balance of power system nimba ari triple uvuze ngo muri centre abantu benshi burya ntago bashaka gukuramo Amerika ntibabishobora ahubwo igumima ariko babana harimo abantu benshi aba yarimo power kumva undi arashaka ko basohokamo bose
kuzumubwira ngo nareke kwaruma Taiwan aricyo gikoresho ntibyashoboka. ahubwo buriya Chine buriya ya shyaka ririmo abasaza ba kera bafite akayihayo k'intambara ya Taiwan. Yego. Hari igihe bohereza ibidege bikagenda ngo bikazenguruka Taiwan. Buriya ugize ibyago akagira nk'isasu rihanuka. Nk'ejo muri Putin hari ikidege yohereje kimba ngo cyarari ku gisasu accidentally. Hariya muri Pologne? No, ni muri Ukraine ahubwo ngo ahantu hari na ka militaire zabo. Kitakica abantu runaka b'Abarusiya. Rero uzanye nk'ibyo bidege biri kuri bisasu accidentally kikagwa kuri Taiwan. Waba utangije urugamba rubango wajya kubona ukabona Guterres aravuze ati siratewe Biden agasara n'amakoro byose akahita baguruka. Ni imbarutso y'intambara. Kavuga ati muze dutabara umuhara witwa Taiwan. Akahita turika intambara iteye ubwoba. Birumvikana. Rero nge nemeza ko biriya bidege babizenguruka nta masasu biba bifite. Abari ugukanga division. Abari gukanga kishobora kugenda ariko nta sasu gifite. Kuko barabizi ko rihanutse ari ikibazo. Ese urabona Biden yabasha gukura Chine muri centre géopolitique? Ubona bishoboka? Biden nawe kumbwira ngo azakura Chine muri center ntibizashoboka. Ko icyambe cyo Chine ku kintu cyo kujya mu ntambara ikora risk analysis ndende kurusha ba Putin na ba Belarus n'ibiki. Belarus nta think tank agira, ahantu hose Putin amubwiye ita. Nako kanya. North Korea nta think tank agira. Ariko Chine igira think tank. Urumva umuntu ugira think tank kumushora mu ntambara hari igihe birangira atayijemo. Iyo ni step ya mbere yuko adasohoka maho. Noneho Biden kugira ngo azasimbuze kiriya kintu bita Road and Belt Initiatives. Yego. Kiriya kintu Chine imena muri bizite y'ubwo. Ku kirampurasa bizafata igihe. Ko yabari umugono. Kuko ikintu Amerika irampurasa vuba ni ikintu giciye mu ntambara. Ariko ikintu giciye muri economy ntago byakunda ko kanya. Ko ni cash kuri. Kuko ni lobby kandi Chine nayo irazifite ishyano ryose. Bahari utuntu bagenda barampurasa ariko mbona ari utuntu twicyuka tutakura Chine muri center. None ikindi ikintu cyaje Chine muri center ni ukugaburira Global South, kubakorera ibiyiko, ibisokozo, matabi, ibishinge, ibikwasi, inzembe. Amerika ntabwo bishaka gusimbuza ibyo bintu. Yego. Kandi kugira ngo ukure Chine muri center nuko ahantu hose yari itunze wirampurasa bakayibagirwa. Mwembe utari kubikora uzi ko yavamo gute? Ibintu biracyatambuka utu electronique turi oya Chine rebye abantu bicyuka nyine Global South. Ibakora ibikoresho by'icyuka nabyo bimara umunsi umwe kuya bajya bahora babikenera bagura bakenera gutyo. Donc ijambo Chine rihora ari trending. Urumva birayikomeza kurushaho cyane. Nibyo byajyanye muri center. Ukunze kuvuga ko ukeneye ko Putin ajya muri centre géopolitique cyane rwose. Kandi nanone ukavuga ko yakoze ikosa atera Ukraine. Mu mboni zawe ubona yari gukoresha ubuhe buryo kugira ngo agere muri centre géopolitique? Ubundi Putin yakoze ikosa. Putin iyaza kumenya ko Zelensky azatabarwa ntago yakoresha ino mechanism kuko ntago agera ku ntego. Yego. Burya ntago wabuzi neza ko Zelensky azafashwa uvuge ngo wamuvana ku butegetsi. Ndumva nawe ntago wavuga ibyo bintu. Rero Putin yari kuvuga ati ahubwo uburayi mbumariye iki. Nkungu Putin yakabarira kuntu bamufatira sanction ntizikore. Yakahita abona ko hari ibintu bamukeneye mu buzima. Ibintu bita gaz na petrol. Burya nta handi hana abanyaburayi bapfa kubikura. Nawe wabikura kamena Wagner ntago wabibona ku musaruro wifuza. Buriya nka Central Africa ntago makora yiba uko yakabaye yiba. Reba Mali ntago bayiba uko bakaye bayiba. Niger nazime nayo ntago bazaba yibira niyo muko bakaye bayiba. Yego. Nabura na Philippines nawe akangutse akavuga ati igihugu ni icyacu amawe na yacu. Agasaba Putin Wagner ntago bajya bamwiba gaze kuri. Putin rero akavuga ati ngiye kubicisha muri buno buryo bwa energy. Nuca mu ntambara ntago barusha intwaro. Ni benshi wowe uri umwe. Meme na Chine nibona bigize birebire nayo bari kwiprovoka ibindi ari yaguta. Yego. Kandi bari yabo ntibajya batana nta numwe ushobora kubavaho. Ahubwo bagenda biyongera nk'ubu Japan yabijemo, South Korea izabizamo, Israel ibintu nk'ibyinshi cyane. Ahubwo rero uvuga ati tugiye gukora ku buryo bari abantu tubimeneje.
yego icyo gihe rwose bazaza muganire bakwemere kujya muri center. ubwo muri make yagombaga gukoresha ingufu aho afite supply chain nini akirinda ibintu by'intambara. Putin ntabwo ari gukoresha intambara kuko ntiwabasha bano bantu. Bera ni abantu bakorera hamwe, ni abantu bibumbiye hamwe. Ahubwo reba ngo ikibatunze mfite niki aba ari cyo bahusiriye. Yego. Urebe ko bataza mu biganiro. Kandi koko mu munyaburayi twabonye ko abakeneye gaze cyane ndamuhangayikisha. Bari abantu barahangayitse ku kintu biteneye. Noneho bo rero bo nabiyahuzi burya. Wabonye ukuntu bafunze Nord Stream nta handi abantu bafite bakura gaze. Ayo bari mufunge turebe ko bigenda. Kuko rega kintu bitwite economy ni cyawo nibo bagikora structure. Ashobora kwiniga no munsi ariko mu gitondo abyuka yakoze indi mechanism. Kuko amadovize naye nibi byose nibi. Wabonye ukuntu covid yabakubise umunsi umwe ariko bucya mu gitondo bakoze za mechanism. Hakabaho bakabasha kugaruka ku kintu. Kuko bo bafite amalaboratoire bakoramo ibintu tutazapfa tunagezeho. Bazikora ama structure. Rero bahita bafata ikintu nka Total bagira ati we shaka kandi hano kura gaze na petroli wahateza intambara wahashyira ibiki. Ariko iboneke. Kandi koko nibwo twongeye kumva Total igira yahise imena bamena lobby haje muri Total niki byose yo kwaruma imitwe yo kurobinga aba president runaka yo kugira gute ariko isohoke babone gaze. Kandi koko byaranakoze rero Putin amaze kugira burya kino kintu twita UN peacekeeping nicyo Putin ashaka kuba compatible nacyo. Nawe ajya abafite vegine kurya umunyafrika wikeneye adamagara ngo MINUSCA ngo MONUSCO gusa. Kandi cyarafashe yarabigaragaje icyo kintu ugiye gitekano handi ari amagaza. Nono Total yaraninga programme nizikora icyo byavuga no nimba Total iguye mu mazi buze iki na Putin nawe hari ukuntu yagabanyije mureke tujye mu biganiro. Otherwise ntabwo economy zacu zaraninga ko intwaro ye yaba ari kuyikoresha koko nyakuri. No Putin rero we Putin yaravuze ati ngiye ngo ikinjyana muri center ni intwaro. Yego. Ntabwo yavuze ni yaziwe afite. Intwaro kugira ngo zerekane ngo ni uraca mu ntambara. Kuko nawe urakeneye kweri abaliye ukeneye kurushaho kubona intwaro ziri update. No, nuvuga ngo izo ntwaro kuvuga ufite. Kugira ngo ziraninge no kuca mu ntambara. Nese wagezerekana ko uzishyira mu muhanda. Zigatesting. Oro nuca mu ntambara. Nabo bana bakunda intambara ndi babayishaka. Kuko nabo bya bitwaro barabifite. Bahita bahicara ari benshi. Urahumenera. Nuko nguko. Ya. Tukiri kuri Ukraine tubwire counter offensive kwimeze ubungubu. Contre offensive n'ubundi nta kuri tere ni bisanzwe bamwe bari guhanura amadrone abandi basenya amazu abandi bica abasirikare abandi basambura amakamilitaire ibyo bari bisanzwe. Ahubwo dusigaye twiyenteresa muri diplomasi biri aho ngaho mu ba ally. Yego. President Zelensky arimo arazenguruka biriya bihugu bigize Baltic Sea. Ariko ntabwo ari byose yagiye muri Estonia, Lithuania na Latvia kandi arimo arakura umusaruro. Bigaragara ko Estonia yemeye gutanga miliyoni 88 z'amadolari yo gufasha ya ntambara ya Ukraine. Lithuania yemeye gutanga miliyoni 220 z'amadolari mu bintu bijyanye na ammunition. Kandi zino ammunition baba zigura kwa Biden ni bazana ammunition ziri qualified. Latvia nayo yemeye gutanga za shells, drone, aircraft n'ibindi byo urumva yakuye package military igaragara. Turkiya, Bulgaria, Romania bavuze ko bagiye gukliaringa ibisasu Putin yagiye ataba muri Black Sea. Mu rwego rwo kubuza ngo amato ya Zelensky kuza yagiye ataba ibisasu. Hari ibihugu robye byinteresa mu kubifana mu nzira kugira ngo Zelensky anyuzemo za grain. Yego. Sunak ari Kiev yavuze ko uyu mwaka leta y'Ubwongereza izatanga miliyari 3.2 ku ntambara ya Ukraine. Bo mu kugura ammunition mu kugira ibice byose miliyari 3. Amafaranga menshi cyane. Amafaranga menshi. Kandi noneho Ministeri y'Ingabo y'Abongereza yahise ivuga ko direct bagiye kohereza amadrone n'utundi dutwaro tworoheje badushyiriye Zelensky. Norvege igiye gutanga F-16 ni za ndege zitegejwe cyane muri intambara ziri catastrophe. Amerika yo wabonye ko yakoresheje F-18 hara muri Houthis.
abantu bafite intwaro mu minsi na 20 ntabwo wavuga ko zidahari n'ubu. Amashami ya Loni ashinzwe humanitarian ari gusaba miliyari 3.1 y'amadolari yo gufasha abanya-Ukraine bababaye ku mpamvu z'intambara. Miliyari 3 kandi gusaba ikintu kuri Ukraine automatique. Ako kanya aba allies bagize NATO bavuze ko batazigera bateshuka gutanga intwaro muri Ukraine. Ngo ntibazigera bateshuka. Bo baracyahari. Burumve Ukraine iracyafite amaboko. Niyo mpamvu nabwiye ngo Putin yanyuze ahantu habi. Ngo ntibazigera bateshuka. Putin biramujegeza rwose Putin ndamukene muri center ariko yanyuze ahantu habi. Papa Francis yandikiye letera abantu ibihugu bitandukanye abibwira ngo kuki muri guterana Ukraine. Nganyumvira. Hose aho hose ni ukugira ngo have y'ikintu. Umva Putin ari kurwanya ribihe bumva n'abanyamadini babijemo. Ibihugu 48 harimo na Argentine. Iri kumwe na Putin. Byane by'ikibuka mwita ngo BRICS. Sinaguye ngo BRICS abantu bayize nabi. Teza guhamagara ubuhinde na Argentine ngo abantu bagiye gufasha ngo Putin kugera ku bintu runaka ntibishoboka. Argentine iyoborwa nk'uko Amerika iyoborwa. Perezida waho amara manda 2 imyaka ine. Nkuko Argentine ni federal. Na Amerika nuko iri muri Amerika Latine. Kumbwira ngo uwo Biden yiyobora ngo bavuze ko bamaganye North Korea kuba yahaye intwaro Putin. Nganyumvira. Kandi bo bari kuzitanga kuri Ukraine cyane rwose. Nukuvuga ngo none se BRICS nibigamije kuzamura Putin. Putin kugira ngo azamuke ngo nuko atsinda Ukraine. None abo bagomba kuvuga ati turanenga Korea ko yamuhaye intwaro. Neze ubwo muzamuzamura gute? Birakomeye. Ni babaje rwose. Ko abantu bari muri BRICS banenga ngo umuntu afashe Putin. Ni ikibazo. Umva BRICS ibaho. BRICS ishobora kuba imeze nka EAC. Ewe. Nabana EAC ahubwo. Cyanga bino guzakora ikiganiro neza kitubwira ikintu kicinege BRICS. Oya nabana EAC harimo abantu bagize bo barabyirwa bati twe ntabwo dutanga imisanzu ntabwo tugira dute. Ariko Argentine yo baraza bakaragira abantu bikatangwa iyo misanzu. Nyuma mukaza kubona ko batabirimo nyamara babwiraga ko bari bafite gahunda n'ibiki byose. Yego. Chancelier w'Ubudage yavuze ati donc yavugije abantu bose bari muri European Union. Ahubwo ati yego muri gufasha Zelensky ariko urugero tubikeneyeho ntabwo ari byo muri kubikoraho. Mwongere. Abantu bose ngo bagize European Union. Urambwira aba bintu Putin azayibasha. Ni igisasu ni kwa kundi urumva nawe yavugaga ko ari iminsi 3 diri karangira ariko urareba bigeze mu myaka 2 ni cyerekana ko so Putin kugira ngo agere muri centre géopolitique step 1 va muri Ukraine. Step 2 ongera umubare mwinshi wa Wagner noneho ukonveka abanyafrika bafite minerals kandi batangiye kwigaragaza bagoita batiyani n'iki byose bahe Wagner ihagije. None Amerika nimara kubona ko wayizitiye kuri energy nibwiza ishobora kuza mu biganiro. Naho kuvuga ngo urajya mu ntambara bafite intwaro nyinshi bashaka gutestinga kuri Putin no kuri Iran. Ahubwo we arasense karakurushaho neza cyane kuko nubundi nkuko ari waratangiye utubwira ati imwe mu ntego ya Amerika no kugira ngo intambara itinde. Cyane bazaguma kubitinza paka Macron se yabivuze yabibwira European Union ngo tuzafasha Ukraine mpaka Putin ananiwe. Urumva bafite gahunda yo kumunaniza. Ya rero abari badukurikiye reka tubashimire mugomeze mukore subscribe like na share kugira ngo abantu bajye bamenya makuru abagezweho.